pia rike batsima risanganye batsima rikenzi rirenge bahano rikenzi ritanganyie rifanye fikira nzima ili Kamiezi ngabenze bwana woi rihunde nzia rimtoe harumwe plasalio emana plasalio nti plasai emana eti president kasi president danzo akati ya dimisioni atawasaimu arenge aikozi shavu ebenge abo mimi njakaga njeni pare wandu wenchi banu katsemana tablo wa Marseille nitsanganye batsima rendo wamshangama rakenzile fikira eno tushira rie bwana woi rimhobo rimkotsi naam iyo no bachuko mtamdu bandacha rongoze kupadwa hema pesa shamitska hutanje nipale manotable wa Marseille wonsi pia ritanganyie wamshangama rikenzi lefikira eno tukufanya bwana woi rimsisebo sisha Allah taala. Assalamu alaikum. Marhaba kwezi Domiozi watu kwezi ikao waharba ze plasi harbumjo Marseille wele wakao wafanyazi harumantinu warenge ze retreti za hao kwezi wahundu bahati wafanyazi harumantinu wahundu ze retreti za hao hawasa na watafadhali kwezi wadauja haruma maandamano hakawa zembonari wanao zinu zimbane kaungari zionao wana hatu nano wajuu hao rabioni ozi watu kao botante yoporo mumalahoni wadoni kiwa envelope na wazienza muvuma zinu rabio kaa ya mungu wajitropeo hauka sisi ya borazingara karna uzi maandamano yanu hata chimpaka zali helewa ekakajelewa ya waka nauzia amunga udo mbianuka notre pays ne peut pas continuer à vivre dans ce sens-là. Il faut que les mentalités changent. Il faut que les gens qui nous gouvernent changent. Il faut que tout le monde change de mentalité. Parce qu'un pays, pour qu'il puisse avoir de l'avenir pour les enfants et les petits-enfants, il faut que les gouvernants apprennent à gouverner. Parce qu'aujourd'hui, la population comorienne en a marre et fatiguée. Depuis 1975, depuis qu'on a acquis notre indépendance, les Comoriens n'ont jamais manifesté. C'est la première fois que les Comoriens se rebellent. Donc, encore une nouvelle fois, on va intensifier le mouvement jusqu'au bout, jusqu'à la rupture, pour que l'État comorien puisse comprendre quand même qu'un pays qui n'a pas de liberté, ce n'est pas un pays. Donc, on va appeler notre chère maman, madame, pardon, excusez-moi, on va appeler notre camarade Amir. Amir. C'est un Anjouanais aussi, qui défend aussi l'île d'Anjouan, parce que aussi l'île d'Anjouan aussi, il y a de la dictature, puisqu'on a le gouverneur Salami qui est emprisonné. Bientôt ça va faire 8 mois. On n'a même plus de nouvelles de lui. Donc lui aussi, il vient témoigner de ce qui se passe à Anjouan. Merci, monsieur Ali. Voilà. Au nom de SOS Démocratie, je voulais juste vous remercier d'être venus si nombreux, comme d'habitude, comme tous les dimanches, et vous dire que ce combat, il est à nous tous. Parce qu'aujourd'hui, le pays est sous l'emprise de la dictature. Donc, si nous nous battons, il y aura du changement, Inch'Allah. Azali Assoumani doit partir par tous les moyens, parce qu'il a pris en otage les 3 îles, donc Anjouan, Mohéni et la Grande Comore. Mais je voulais quand même insister sur le fait que une dictature, ça touche tout le monde. Il ne faut pas se dire que vous êtes tranquille chez vous, parce que hier, il y a 1 an exactement, il s'est attaqué à l'ancien président Sambi. Ensuite, il a emprisonné petit à petit tous les opposants à ce régime. Aujourd'hui, il s'attaque aux journalistes. Il a emprisonné Abdel Agua et Oubaid, vous le savez tous. Demain, si vous ne vous battez pas, ça sera votre tour. Ça sera peut-être mon tour, ça sera le tour de votre voisin et de votre voisine. Donc on est là pour que les Comores retrouvent la liberté. Donc ce combat continue jusqu'au bout. Si nous nous battons, nous allons avoir des résultats, Inch'Allah, bientôt. Donc, pendant ce mois béni de Ramadan, la dictature continue. Donc nous aussi, on continue le combat. Voilà, merci à vous d'être venus.
Je ne veux pas être long parce que tous les dimanches on est là. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais je voulais juste vous remercier, dire que grâce à vous, les Comoriens de l'intérieur retrouvent un petit peu d'espoir. Parce que si vous ne faites rien, là-bas, il ne faut pas avoir le courage de manifester. Nous sommes dans un pays démocratique, nous avons la liberté. Donc utilisons cette liberté pour manifester tous les dimanches s'il le faut, même pendant le mois de Ramadan, pour que Azali comprenne qu'on n'est pas à sa merci, on n'est pas corruptible, on est des gens honnêtes, on pense aux intérêts du pays. Voilà, je voulais juste vous remercier et je lance un appel solennel à tout le monde, surtout aux Anjouanais, aux Moiliens et aux gens de la Grande Comore et même aux Mahorais, de venir tous les dimanches ici nous soutenir jusqu'au bout. Merci à tous et bon Ramadan. Merci. Amanga mkwezi, amani alimzi jwao. Weo, umanenya sa Azali Assoumani kwezi, ikawa harengeyezi, havu. Wahibi zevoti kwezi. Na havo enti kabati changement. Haukanga monao zijirio. Une jeunesse qui est déplacée partout dans le monde. De la médecine qui n'existe même plus. Des routes qui n'existent même plus. Une administration bafouée qui n'existe même plus. Comment un président peut exercer un pouvoir qui n'existe même plus? Léo Kwezi, le peuple Kwezi, il joue à Guillaume Mondiani. Hawa Mioka, va nous sur le Mondiani Kwezi. Si tu as du cas au garfaye politique, ce sont les peuples qui se déplacent. Donc, avant de Kwezi, Garouambia Kwezi, wakubali wayoka e peuple kwa chuata. Kwa javoti wa haukari wane zenungali zabira, zevoti zihibwa, e makiesi ya hibwa, ya jazi wavotasi, arwa seker jumate, wabordeli wa Kwezi unjia. Awanga wa Kwezi wachuna na hule Kwezi, garparao, dadahatu, mama sitina Kwezi. Narema kochi Kwezi, mama sitina. Vatina hudi wazuka, wana nyasi kao, ngwabala uze nongozinu. Toute l'équipe technique kao heni fombili ngo vanu walekeza zo ndongozinu narugo se marhaba hoka zoti nyangu haulekeza ndongo jazinu kao nana wali mzikler kazi tafadhali kazi mdadatu mama sitina kazi narimdeme kochi kazi tinuse Delone Azali dégage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tengo jitukufu wa Komor ananinga mjibiwa wakati hamada unu ikawa ungasina wakati mwinjiri huo mulano karja dekroajeha inu alama ya Azali huyo na hukaya vanuri nsiha rimsiha mpaka rimwamba mti Kwezi watukufu Azaliti mreyanzinyo shaka jashinda elewa leo dona jani mweleze na mjo mkaiza nae mafu Azaliti wambia ukaya yeka gariliba lohende swa msiruni shaka japaro samjini Hakibo Azali yengeze voti zinu kwa mori huvotea bahi kujajodova yana mazati wa mba kujajodo kaza kasketi kujajodo njia wedeyo wa hutumia ubo Azali sha Azali ngojoka uhibize voti kutujua heli ya uruma awenge hujauhimi ngoti wana mazati webenua ngotiwe kasketi karja parona raisi ya doti ya wana mazati karja parona raisi ya doka za kasketi uveye mnasiri je mnamotwape ujabu kwa mnamotwape Azali wala sisi kartuhura bu Azali wezwalimu bu Azali hujua ukaya uhibi yabu kuna ujua hendisa sharia yabu kuna ujua hendisa zivoti yabu kuna ujua uvaye mavazi ya heshe ushak Komoro kuna ujua bu Azali wandu waili wahima wabalie Komori nonyo waili ngani mazitani ngamjonso amibeze kufuru fundi tahiri ya zambao ya angari ya Azali ya lojumorto mamanani ngazenda omno yekaya bu Azali upuhashewo yawe Komori uripashewo manawoti ndo merite Komori fundi tahiri ambabide fundi
ngefundi twairu wimila azali yaririlo wana hetwa wimila urenge uislamu uhule mapesa fundi twairu emafundo narende emafundo nukona akeli emafundo emani komori nere yekomori wa uislamu sausihi shandasi haunda webo twahiri na azali ngari ujusa yekomori hatu azali karituhura ngaru kabili obo azali ruhambe kajuha dégage ba ulemiza dégage ba wemezi dégage ba wetibunyi aladhi murumelisi wetimro aladhi murumenti wetimro aladhi murume komor sha uhibi we kuna haya azali leno ngamjoni hunike hadise mafu wakata jiri yakana mali ya njia ndani akazema lukaya wakambu ya katabu ja azali hata utabiho wononzai harawa hanjia havunzo da hunimula hanjia harenge zinru ngutungofunga hafunga zinru zilata heto nangala rumale fulahe lipu hankwashe liyabonti ye mruola hanyama bala ngutaholefu hata halefu katuliona temwenye magazela hamparisa hamba banu tijani ibemba hindu na hale sha bamtipu hafu halafu lisibonti nobo renga na wakenema azali debarase mafua ya kia rumenti na de sirkali yaho uibali ya uruhe wenzao rienti jwaukana neema izo dizo ruhambe ugo azali debarase mafua ya mafua de sirkali yaho mwende zani ye komori jwaukana neema haizo kwezi hasonti narke makroajes manari azali wala yengebala haihantiwa hajojuha boramba juha shema nato juha de shegozi shamfu ya shibalia kangundo kento dohula de nonrohe azimemba watu sisi ndo tabia nari kazane bangu jojuha nari hime bangu jojuha wangu jojuha mana dijanguri ndindro katina zohamba katina zorenda ngejuma utoripua shaskartina susi parce que yeyengwa mbokaya banu ntina hajana nyindra bonguri ndindro ngemhara hangu tobe hama pesa hunu wamenye manif azali kuna ushinda hata asilani utijihade kango chido urizie ngojoba yao aloi hobo wahurao mimi muunda ransaima ngwanwamba rikazane hunu bao kwa tusubuturongowa utijua tomhazini au utijonda huwaringe uwafungo iya inu sirikala zifungo inu sirikali ya urahitwa iyo desha toa kanti yao basi bo azali la wa dégage ramba dégage azali au wa rahmatullahi wa barakatuh Narimdo kochikozi Mama City. Ah, Nedadou, reculez derrière, s'il vous plaît, président Nedadou. Reculez derrière. Voilà. Parce que les caméras ne s'affichent pas ici. Do, quasi. Merci. Dobia, Owaruruma au Masiwani, grandi 75 ans d'indépendance. Uka, sisi diaspora, kaunga si Faransa, ngwarilia pizza uka sima hosamishana. Na watiliwa zoka, heni wakati wa jamarsi hii, si haso ntipia siujuha riwala hiki. Ritindize sare za hatu, wanasho hatu, wataza hatu, watindi sare wa warenge. Abangabo eza juzi, kazi na vira leo, na abo kartufa ya menasi, hauka sitima voyou. Sitima voyou. Sheza kahale, zilisa. Wakati wado jamarsi mobala zevalizi za mapesa. Mwejamwe zili nikore oze watu, abasa sefinizo. Wakati wado bala zevalizi za mapesa mwa Japani mwezi nikoze watu izo sefini haukabana baha heni mdongo mbria fanya ngazi juli hanao abungabo kwazi batibire menasi haukasisi kartufanya maandamano ya menasi sha janardo juhare mreseveni harumaze sali remremeani lele mama izo basa izo sefini na mziduaze zefahamize mwenye baraka ze mamaduze wotipia hawotipia abanga na mtiji trompe na singarambia kwezi ze parti d'opposition hususo nao haukanga sibanu ngaramba azalina lawe nyonti pia ngani sawa auzo ndabo auzo tindabo nyonti pia ngani sawa neni mruka kujoka tante ya subuti ya mengani ya uve ya buwe negociation batinoka wa Komori wale Ufaransa diaspora kangi Ufaransa wazijua ana mtahadhari haka namba nafasi kwezi
Il faut aussi serikali table de négociation. Rimambia nuka wakomori kwezi walemewa uliva bia za 1500 euro, walemewa ubeha magari ya 5000 euro na ilo gari waliuza hadi 200 euro. Hizo pia nazife kwezi abungabu kwezi basi romo homdu bonsi nzuje kati ngona onjero ngonai ngari parao mzee watu Abdu pale kwezi ikaubahe hapuha harumwensenku etine mbajini mwalimu pale kwezi. Sorry, niwarikaza kofia ya bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gamjoni kalsharada mjorongo yenu wa Kimanga mananga mwakao shingazamo shtuango wana bon samakana gamwandu kao elu ashingazija ngo shtuango wana mi abigamjo korongo yenu wa Shimanga. Mes propos vont en direction de l'armée. Cette belle armée, dans les rangs desquels est sorti Campagnard. Un homme courageux, et moi je dirais que tous les colonels, à l'instar de Campagnard, sont des gens courageux. C'est pour cela que je dis que l'armée est un patrimoine commun. L'armée pour tous les Comoriens, l'armée des Comores est pour tous les Comoriens, et c'est pas une armée ennemie pour le peuple comorien. Au contraire, c'est le pilier de la société comorienne. C'est pourquoi là, je dis que un pays sans armée, c'est un pays livré à l'anarchie. Mais une armée coupée de la population, je dis bien une armée coupée de la population, est une armée d'aventuriers. C'est pour cela que je dis, la fraternisation de l'armée avec le peuple comorien est souhaitable. Vous n'êtes pas l'ennemi du peuple comorien. Les colonels, vous êtes nos frères. Alors, soyez unis avec le peuple comorien. Marchez main dans la main avec le peuple comorien. Quand vous allez dans vos villages, ayez la tête haute. Que vos camarades, vos amis, vos frères de vos villages vous regardent avec fierté. La devise de l'armée, c'est quoi? C'est l'honneur. L'honneur et la patrie. Défendre la patrie. L'armée n'est pas une armée d'un clan. L'armée n'est pas l'armée d'un clan, c'est l'armée d'un pays. Armée nationale de développement et du peuple. J'appelle l'armée à s'unir avec le peuple comorien. Vous êtes la devise de l'armée, c'est quoi? C'est l'honneur. L'honneur et la patrie. Défendre la patrie. L'armée n'est pas une armée. n'est pas l'armée d'un clan, c'est l'armée d'un J'appelle l'armée à s'unir avec le peuple comorien. C'est clair, just stop Ivo. Voilà. Allez, essaye une fois. Allô. Allez, tiens. Bon, donc, je disais à l'armée. Je disais, excusez-moi, je disais à l'armée, marchez main dans la main avec le peuple. Ne martyrisez pas le peuple. Ne martyrisez pas le peuple. Car un peuple martyrisé, c'est un peuple qui est malade. Quand le peuple est malade, le réveil, la guérison est brutale après. Alors, mes chers colonels, mes frères colonels, prenez la main de votre frère, de vos amis dans vos villages, et quand vous rentrez dans vos villages, ayez la tête haute. Ayez la tête haute, parce que vous êtes l'armée du peuple comorien et non l'armée d'un clan. Ne défendez pas un clan, défendez le peuple. J'ai un mot pour les Anjouanais. J'ai un mot pour les Anjouanais pour leur dire que les Anjouanais ne sont pas inférieurs aux Comoriens. Les Mouéliens ne sont pas inférieurs aux Comoriens. Les Mahorais ne sont pas inférieurs aux Comoriens. On est tous égaux aux grands Comoriens. Nous sommes tous égaux. Il y avait un monsieur
dans l'histoire qui disait que le peuple arien était le peuple supérieur. Vous savez ce qui s'est passé après? Un génocide. Un génocide. On a tué plus de 3 millions de personnes parce qu'un monsieur a dit que la race aryenne était la race supérieure. Donc je n'aimerais pas que cela arrive dans mon pays. Qu'on dise que les Anjouanais sont supérieurs aux Grands Comoriens, c'est faux. On est tous égaux. On est égaux. Mais un petit mot pour la jeunesse. Je dirais un petit mot pour la jeunesse. Je dirais à la jeunesse, indignez-vous. Indignez-vous. L'avenir vous appartient. Ne restez pas apeurés, cloîtrés dans vos maisons. Prenez vos destins en main. Manifestez pacifiquement. Indignez-vous et ne vous soumettez pas. Ce pays nous appartient tous. Tous, vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est notre pays. Ce n'est pas le pays d'un clan, d'une bande qui gère le pays ou d'un village qui gère le pays. Le pays nous appartient à nous tous. Assalamu alaikum. Marhaba kwezi, mzee watu pale kwezi. Professeur pale. Marhaba, tiens, Toto Shaba. Ya baba hanga aliparawa mzee kwezi. Ikawa hii hasufre wa masiwani. Nane mzee wa hatu depute Tosha kwezi. Ya jebanu, ya jawambieni, zenoge kaonga, zivirao, homa siwani kaonga mjoka. Hafungoma 20 ya kamili na awoka jawamruya hafa. Shaka rasu joza jiri. Tafadhali kwezi depute Tosha kwezi. Narimdema kwezi kwezi. Depute Tosha. Là, monte ici. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وحبيبه ورسوله سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة، أيها الحفل الكريم، حييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل كل شيء هل زين له أمة وكمور حوياك ميمي وكالة وهو أمة وكمور قاموا مصحوني نيني دياسبورا ملوبان نانوجوني سيليا بعد يابان قاموا مصحوني ساماها هلي طيفة لكمور هوكايا nyinyi tima la maele, nyinyi tima SDF, nyinyi tima hosamishana, nyinyi siwanrika wo kamna thamani. Awange hele zina la hele toifa la Komoro ikaundo wenji watabiha ni mirongo hiyo, do wenji wakoza ni mirongo hiyo. Kamtekelezo hido amana nilonio adapite wa hele toifa. Nimwambie nukaya nyinyi wa Komoro wa diaspora haina mahala ni mji hundao na mrirengeleze samaha zaho washashi wa mdharauni, zaho washashi wa mdiaoni, zaho washashi watounu kaye thamani ya diaspora ya Komoro. Bravo. Ngamombo Mwenyezi Mungu kaya nyiwandu orengaze samaha za hatu haukaya mimi ngamina legitimite populaire haukati voti wanu wa Komoro mimi wauto tekeleza uruma hosoni wa Komoro amambioni lezine ikao sisi ngari mparaoni. Vous êtes les héros de la République. Kamna utuofte ziziwa ni wanru ikao mja mahadani ikao ngamona wananyanyi hali wabia zao kuna magari mane na matanu ngwavao hanamna za utosha nyinyi mrungu tisasanyo yake na gari zima hau yakae na titre de transport ya dorumia no mwesele wananyanyi walohula mwesele yare mwana wadi alohula utushi hula
mumbe haruma la pitali isonda huno na Afrika. Mwangalie nyumba vujao, miangalie zivuje, mwangalie hulo nyumba za nkuri mziwahe hauziunda na kadhaa wa kadhaa jitimanu aunge kwezi ambayo unkade huo ni mwambie ni ukawala wandu wa shashi uwamoniaoni shauhwenji wa hoko mori wa kubalukaya vous êtes nos révolutionnaires. Ngamrepresente otinyi manyi wa mlo maanga na ngasina fahari nanyi na nanyi na mkena fahari nasi. Amjio harume fasuli ya bili. Fasuli ya bili ndo kaya mwishi za Jeroma Siwani. Bafanyiwa voti. Voti ikawa karna usubuti. Ririthishe wanahatu. Ririthishe wawajuhu watu. Ze voti za reo Masiwani dusi. Hasababu hindi. Zonde ze voti za rewa baina ya saya kume uhonda saya handa za tasi. Baali ye kudisha wangu wende wanjia ndani warengeze bilite za Azali Athumani wazitia wazijaza haruwe makiesi hususo ndo haruwe mashesi wa Sanzuani hawe yaka iho wendo iho ani kapu ekapa fupu yesoranda abagenga mjonzu ani rais mzamani harengo afungwa ye guverneri harengo afungwa emadho amana wadumbiziwa zishaheri stedali mwame dize ano wenyenzi wani anafawu ladhima abangeze voti zajiri nzuwani izo si voti yonde alama ya maadu zivoti zifanywa saya kume uonda sanda za tasi sabala hobalia henda harumaze biro zina formalite voti za nrabo za mkali wa bili nukaya bafanyiwa inushamba wa procuration zifanyiwa ni maprezida wa eze tribunal zaidi ya ziwizi hili ze procuration zinikiwa wandu wa SRC wadosaina mruwa wa amenio nende afanye fotokopi nende askane ili wajone wa vote hali wao watao karna usubuti rinisise wanahatu niwambe ukaizo voti zidunga nao no mhawazi wizili na kumenashenda tabiambi nziro za raru za tiro haruma imasiwa nukaya ye mruala vingu ya tuahirize voti ye hamba ndiye waziri wa hizi habari za ndani hasubuti harongo harumaze media hamba ukatina ujua wenda naambeze voti ya kaya raisi ya zaliti ndi ya hunda tana subuti zambe utendwe ziro sajiri wajao harumaze voti hizo wende wafungua mwizi mhuu waambajaza ya hiba zaidi ya milioni jana na mengo mitano ikao ya Cour des Comptes wahakikisha ya mahakama wa mfungu hendi hafungulu amba ukaya ngari ufungu wao shae kondisioro nikawo nzima beikwa kadonda ze voti mrutu ambari huru kubali sekubali basile bwizi na jaza hahibi milioni jana na mengo mitano mbili zahakikishiwa ni Cour des Comptes zahakikishiwa ni mahakama uonde mrenda ya kaufanya shetendwa iriafu ya kubali ukaya ngwanziho ukaya Azali Athumani hahunru haswa 100% harumwa makandida kumena wararu ikawe na kandida ya burisoka hamba ende ya tende shaha subuti ende hamba ukahari wandu hada pia ulamo wansi zila zero shaye mru Azali Athumani garendao ni mwambienu kabankabati mru yengwa shakarna subutiri rifishe owana hatu zetobi yambi za ajiri usiku wa juzi waharuma ema kiesi ya voti gari mwambia one za ajiri uwanru wakala adhimu ambao unema asanseur uwanru wanu wakane serikali warenge majeshi
baadhi ya hao majeshi wa Kongo warumilwa unai wakubali wende wadumbiza ema asaseur wa hema kandida 12 wabakisha nema asaseur wakawemelia serikali ya Azali Asmani karna usubuti ririthishe wana hatu no wanashe watu voti hamanda hizo karimjuliza woni wajau banga warukao ngwasigodoha jaziba ikawa vumbulwa inamronzo atiye jaziba nganzo anze tarehe njema inamronzo atiye jaziba nganzo akena ikhlaki njema sheka ngaona zitendwa zi ngaona zitembizi lazima ngoto amba zitembiza hao kama yemri afanya zena hiyo kwa tarehe manziha rahanza rakajanza sitarehe manziha hawino mkudu de mwana mshwahatu wamba arimi akasi mjini Fundu wende mru ya subuti ya legalize voti batina procès verbal wende mru ya subuti ya legalize voti batina extrait de PV wende mru ya subuti ya legalize voti batina feuille de pointage gamambio ni mzijue karisuwe ngamru kabati mruzi tuanza rimone shakarina ujuwa rifunye macho lelo wanduware voti ngamona uhali votizire wao zende zarewa he hali zetwabia mbizaji usiku wa juzi ngari mwambi yao ni ukaya usiku wa leo rikautari mwambi ya nyezaji Roma Siwani mlimshinde mwone wa uziro wa voti wafanyiwa ima asasweri wa hoa na nyanyi wakama kandida watolwa ngabo wabihwa ngabo waunwaya ngabo mukao wa evacuelwa maore wakati na jivurizo barini na kahucha juzi zijivurizo barini tifanya nsehumbidi jumore mwaniduja basi wana sabonti maore sende tishahidia owananyasi wajuruhilwa hamizinga warema mizinga wala maasansoro karna ujuwa ukana voti ya uruma wungaha waziwizili na 19 haruma mbahamanda huo na mkera ala kulli hali abangia kwezi watukufu zina ushinda ueninerebanu nzima hanzima shasika mwambia nezitendwa za pewu nezitendwa zijiro za jiri haruma za voti za juzi bahata wakati ya he ya mdachi zefotizaji likomori kasijajisi walone yezi ya kishuhia yani zezi nziro za kibonko karati wandu wafanya zefotizaji likomori juzi aonge kwezi zefotizarewa zalegalizewa ni wandu wa hili wafanya nai kuu jaza president wa komisio ya fungwa hawiti hafungulwa hawiti hadiende hafanya na witi wa voti hizi habari zafanyiwa ni Armia Kasimu ya subuti ya legalize voti patina procès verbal ikawo ngabo mwananyanyi mzima bengwa kulukum la haulai wala haulai makatemendi sha yehamba nono hende hafanya mafoto ya heze makiesi baada ze voti za tolwa zahendo pale hafanya ze fotokopi harenge mafoto haonesoka ya ze resulta zitolwa ya la masakala sazindra handu kwa jawaza ebanizo handu watowanda zi yani gamanzo ni mwambia ni ya haufu madam Armia Kasimu ya irenga bohenda ya towe voti na wema kiesi ngayo pale kaja waziwa Arungabo ikale loye Komori ifanya rebellion ikale o diaspora ufanya rebellion ikale o bahani walo haina mananti hamba kaja kubali ze votizaji rijuzi iyo haki ya hatusha na mbehe risala ya mwisho ya huwa naama wale Masiwani amchodwe shia
mna nongonongo ya bauli ya wandu nyimka makandida 12 makandida 12 henye wakati wa mra majujo kausiha mzike mwengwani mwana atoka balo sabarini henye nyinyi wandu wa opposition wakati wa mra majujo kausiha mzike mwengwani mwana atoka balo sabarini ena mruto ndagena nongonongo hawenda titano kangoni adunge yezi hautamna aposto na jokaya obahanu mra majubu wadawa gosawo barini nini tuamba kwanza ala uzeyo ziye raeruo kwa josa barini kwezi watukufu garimla haoni harie serikali wanzo wamie wafanye rushambao investiture le 26 darila hao lanzilelo arila hao lanzilelo Allah le 26 ni wandu mlo manga nyonzi gastangani hao ripare dunia kamili waje washuhudie karja kubali zivote za ndabu yemrulo la pitali nambehe gari la mrenge yemrulo mrunduhazi nambehe gari la mrenge salio 26 gari wa mfanyao manifestation ndori nyinyi wa Marseille musamonesa mfanya manifestation ndori ikao hata sendika zilona mahamengo minane kwa jasina wafanya manifestation ya hanyu wa Marseille hahikma kabajajili debordema hata pubeli katika chotisha mziani laonesa du professionalisme yaani hikmelo Marseille lelo ngasi aminioni na hunu ndio huto KFF le 26 Mei ili rijorifanye maandamano ngari wambiao wananyasi waloko moro hajikubu uka le 26 Mei kabana utotawala raisi kabana utotawala raisi atuvotiwa yekawa lauza thumma walauza garjogu wareme ya mzimba pale arijogu wareme ya mzimba pale haukaindi sisi ndio lilono umma hodingoni mazi yabo warenge haufu wende wehensi mataifa maili ngabajokaya imma shakiran wa imma kafura ngari wambiao eka kwa jataha amani kwa jataha salama kwa jakubali ukabadili halaki kwa korije wende le 26 lijao ngari jukaya mafungu maili ngabo lakum dinukum waliyadini ngari wambiao wananyasi wasilauze le 26 aliambao uwananti wa Komoro na mteselele hotela ya maluzini ya maliono yafanyiwa na mazime za carte d'invitation fanye fotokopi mwajaze yao ikaba jamdabado nzambe raisi mumrehori ho mumdugi mbio garambi yao wa opposition ni makandida na mtanganyihe uharumaze sefulie za Komoro ranzuwani ramwali rangazija mwambe ukaya kabati raisi haukaze voti kazi kubaliwa ngari wandi yao hamufu wananasi walo masiwani ukaya eni jotu habo tasi na mdorenga karatasi mwanziho wandu wajo subuti wada wa mijini wende wahalalishe witi na mwanzihe arumeni tia hatu mwafishe wandu wawelize udo warambua wakatosi kujohusa kareromole uonano ni kaneni hono hekayo wananyasi kwa jeshi ya sauti ya leo ngari wambia wakaya wajule mele hao wote
wajutiwa wafu wao wawote, wajule maukumbi wao wawote. Sisi ngantufanize swala zatu wasiche, ngantufanye mazuli yatu wasiche, ngantufanye zenye kumbi zatu wasiche, ngantufanye henda togo zatu wasiche. Karja walewa wanakarsu walewa wananyasi waloko mori na watu wemkaya yemna hazi wa mandisa ganzo wa mwilie bandele vensisi kamjua weza ajira mwambioni weza ajiri no ukaya we raisi uliolewe ulo konteste namba bahani ya henda ya solie jumandu watuola mbio watawa hende mitami huli basolo ya jumandaru hende muloni alkasmu wakaswa fimbeli hende wakule dola vula mawaduja wandu warambia tanga watu shinde wawasulio malahoni ya shihaya jana ikado mjua bandama jetsandaya basinga mjua weza jiri wandu wakahenda zembio watawe wavumbuliwe rais ukangujo bandamaji warambio watawateka kwa watoto hili wakoza barini wakautawa yamo raisi nanjowelewe ukaya zondogozi badili kabati mahanu utuswali juma utuswali nawe no wandu pia chango joswali nawe no wandu wa SRC wawote yedarasando ata omsirini omsiri wa juma watu jini wa utaza waharumwe darasa omsiri wa wandu watawa wandu walio wa mdushini mawaze kama mnikoneza ndevu mangalie wandu ndo harumwe darasa kwazi watukufu wasikuwa leo unu getule wanzi wastahie programu sitomwambiani zinji sala dhima usiteo wanaama asante hapo njabo sikubaliwa wana dakika njeze ili bola wabanu sawandu watume garamba ukaya kwezi ni wandu kao rimtendezani hamkabala wa hedini utukabala nyutwe dini rahana Mwenyezi Mungu utukani utwe dini rahana Mtume Muhammadi utukani utwe dini rahana etabili tabina saya rikari kubaliana rongo ukaya wewe sende banyu woi yaduke banyu sheikaya ni wandu mafundi wa dini mrengeye haufu ya ukaya ikaza liase mma banyunga mjose mma ikaswa nuwale abanga mjukawa wale ikamba nayi abanga mjuhamba nayi ikarongoza mndu nayi na mjurongoza mndu nayi ngari mlahawoni ukaya ila heshima rakahumikani silaitiso mwakanyisho yana ila maharifa kao rakamnikanio karjo ya vura hamuda wa dhahaba kamdokasa wano wanadamu wote karjo vura zendo gora mnikani rama na mtende karjo vura zendo gora mnikani rama nyinde mjuwao hasababu hivi ramba ukaya Mwenyezi Mungu ramba ukaya nonsi pia ikailo ni wanadamu deni undo hafanye zona mwabia inna afdalakum inda Allahi atqakum afdali harumani de unni yomini Mwenyezi Mungu basi garambao nyinyi mashauri wa dini ikamsaua enzia ya siasa ngatomnikani watu yenzia ya lazimuni mnikeni ranguje tarehe ya leo inu shefu wa siasa ajompara shefu wa siasa shefu wa dini ajompara shefu wa dini mungu wa politiki ambaye ula politisien shaya kuna ujua henda warenge kuvertiria hedini ubishie uluchichibulwa
sawa afanye politiki. Urenge kuverturia dini, ureye, ubisie, ili wafanye politiki. Ase, ili wazingatelia, owa komori wanzipia, ili mdugu tuwe babu, ili mdugu kanasomba kalabau ta'ala. Ili mdugu kanasomba kalamba, hauyamba kila, hauyamba kalu, waka wanahandi kama enzi za zate katilizo. Kala, kalu, kila, kulu. Abuge kweza lambao. Nyinyi mashekhe wa dini omba mudaraka mnikanija swanganyi mashekhe wa siasa haunganyi mashekhe wa dini mrejei maketi msirini mfanye dini shikanga manzo mdonji harime siasa ngarijo mjiani zibani. Qur'ani iramba ukaya ya Mwenyezi Mungu atqakum inna akramakum inda Allahi atqakum. Mtukufu uharmani yote pia nduoka ya Mwenyezi Mungu. Sasa ile mtoto tayari swali tukaya twenda wafanye zile baadhi alizomfomanza wase sijao abage kwezi amadorambe kukaya obahanule ndawo ngasitwe hari kagela adimo bake mamufuti wa ili wajo kaya kagela adimo bake makula tilkulo makadul kula tuwai wajo kaya gadone jei haruma surati al-kafiruna zamba kaya lakum dinukum waliyadin basi kama na bonzoriti kasore jei atuhamba kaya kul ya ayuha al-kafiruna la a'budu ma ta'buduna wala antum abidun ma a'budu wala ana abidun ما عبدتم ولا أنتم ما أعبد لكم دينكم ولي. أبدا والزبريتي habu isokwezi gamjomwa biyani ukaya obahanura honda banu leo naliwangalie ndo na mwangalie mwana nyando haukaya panaruto sala mbaba mzima mdade mzima wakamzima kana shonga basika sina wananyasi woko wako rizalo batima arumwe edawla ya Komoro sasa ngo wafanya kazi sudungana no modo wa Komoro owandu wawo ngarijoka wajibu zenzibuzi jawo arijoka wajibu nango atotaba noeze zitwa kwa astaghfiru rahmanu bejaja shawaka tomanu bajohute kabati baba istighfara watukufu mwezi wa Marseille ngarindao na kabili mwezi 23 amwambi yoni le 26 la homezi uno le 26 la homezi uno wondo siku yanzao harize voti za ndabo zarewa harando ndio hinti rais ngarambauka hasha wakalla kazinauzi kubali hasha wakalla kabanauka rais illa gwaduka waili arambia wananyasi walone opposition masiwani uka na wala muhe beka kwa jala muhangu wa jula mlo wandu waloula kwa tuteza wandu waloula kwa tufanya mtezo wau kwa tutaruha wangu tayari warumeze mvuru warumeze mali warume wostarabu yaba hawana owanaraza hunu wawabandu walo maengineer wende sozenti ninatokana wana maengineer ala frende dende swaka robo tuanu tutu hata wala ndani eze sitabo kwezi watukufu karijohu ribahati rijoka wonana le 26 amwambie lukale 26 hena mrujo shinda la hezembai ha mbaindu hanya tu ramana rawatonu walukanzumwa wabali watibarua haukawa siku huo yaumul hasanati wal madani bono siku kawo karnauru mamu soti pia karnauru mamu karamzao literi kake jatim hola bano siku huo sanga nzuke mbamude baksachasi awengega wanikao kirasmi
ukanga una mezimira ya serikali yenu wajikonfirme ne population ya Komoro ekako konfirme haruma yetu wa mwanyi haruma teme gosenda ranzile wona mazi ntime goshenda ekazi riri kwa jadi conforme sisi ngasinele dalao na sikana kufanya kudeta au kasitwando kudeta sanga sinele dalao uridu kufanyia au kwa umma wa Komoro kwa udingoni mwazi wa kulli hadha astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vraiment c'est bon. En tout cas, on doit voter député Tosha. Hakika ngawe na zongozo wambia. Awaga en tout cas ngaro farisha on vote kwa kweli. We député kao huladhim vraiment. Chembo na rudicha na kwaji nimbe coach coach. Coach. Bienvenue à Marseille, député Tosha. Voilà, merci. Mshitamano bwana ndongondine tsandasha wanono kango na talaka kuhaka. Gasimana mshawatu tena. Mtirabo kanga tunade tsanda gashogija uka ihongi hotala inji. Nane de mwana mshawatu Hadija Yusufu kao. Wai mwana mshakao ye revolutionnaire haku. Tengelea kwezi. Tafadhali kwezi. Tafadhali. Tafadhali, tafadhali. Ngari renga onda zade ma revolutionnaire kao. Gwatabi hao nezendonga kao ngazibira harumenti. Riono député Tosha ngarona mwana mshawatu kwezi. Tafadhali, die. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi Timivanu habara ya saya haujajilisha ya matungwika ondo rilonayo handalinga mrejei na behamami uzambaye ni wakati ukaya miti mwanadamu wote za mrusher wala miti mwanadamu wote ya mru njaja banu nde wanru au nde mru hauni fedhe mru shati jabanu na beze tambika ondo riloni zo sonti pia zetaburlonizo handani ngamjo usami shanga muziswe mafundi watu wa Komoro wartia Qur'ani wa ifubani hizo wakaurambia nizo riona oleo wa wakati rakashioni handani ngamuziso ye imanilo Komoro ngionda ba mana mimi rahanchiona haukaya imani ambao ngio Komoro wana hatu wa ulawa pia wafu yeyone imani wana hatu wa sala pia ngwao pirizo yeyone imani ivumbulwao auti ndiyo mtu aminuka ndiyo yede hata wakati woyimbabalu kumani wai katuro ne sokaya yemri islamu katuro ne sahata paske wa islamu tineheliyo nando henda hata manadamu mrumzazahe yafe yatawa autorisation ninti ya kamiluka yatoa buliema na wahe mdazoi wati mana ya viole wati mana afanya itendo ikawondo wajokamba Allahu alamu shando toka hambati jao yamba katujwa humbuliema na uwa ya jao nale kaburi la mdazahe uwa zihwao yamba wondo usilamu yeyone amani iliyo aibu yeye amani nda hii wazaza hatu no wana hatu no andura waranti Komoro wonsi pia haini ulomwade kabati lopitali Komoro neni yendo anzafanyi wadala Komori yabonga rituhamba marehemu mimi ni sambao minga mina mwanama yakabziwa jana ikawo wakatofanya operasyon juzi hafesa hiyo ngarjohamba miezi Mungu hamtamani shabo ngabana ntongeza yeyonde amani iliyo kabati msomo Komoro kabati lopitali Komoro kabati mwanadamu johamba banu tijau ye amaningio ndahu ikanga mu mwanadamu ikaungu onokae amaningio najianeleze njahwelewa hata leo ngari oblijwa ukaya mufti wa hatungurambio ukaya haini mwanadamu wanzo atowe fitri yahe na ibweshe serikali ya Komoro eske ngani madakoro zendo hizo no karti d'accord parce que karta joto wa mali ribweshe mwanadamu ikawo katina amali kati udhulumu wa binadamu. Wassalamu alaikum. Marhaba kwezi.
abangabo kwezi ngamjoka holionga si mwezi watu mwabo obligé était aussi le mois tout hari garpara ufundo hatu kwezi fundi Yusuf Ali kwezi fundi kwezi tafadhali fundi madawi kwezi tafadhali nasi on espère que quotidien mafundi manraji ewe kenga ufundi wa hema raia akabala wengi kwa tidaone maraia tafadhali kwezi fundi خليها تفضل شكرا كويس موطنية واحد دولة يا كومور غارم تصوني ربي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته watukufu handaniga mjowashe marhaba ya huwa tukufu wanike sharafir harimo mwezi mtukufu wa Ramadhani ilini jihunde wasoni maze wajihinyi tukufu za watukufu ngamjomshele zizani diaspora ndra iliye kalima ya hangu yandise yabo hauka yao andikawa do watezizawe diaspora shikomori yeshio Faransa nane mijimba linambadi lazima resherezane watukufu hauka diaspora ya Faransa ya kauyeshi Londres wakati wakabile Faransa ya tenelo ni General de Gaulle wakati huo ya tarikh ngejua wizo ikaodo yafanya ukakeja siu hakeja lala hata irejei harimwe Faransa Faransa ke hindule ya diaspora ya hema Yahudi ya kauyeshi Faransa yode ya wana ya tsanga ya toaze maliza hayo hata leo balo daula ya Kiyahudi harimole mengu wa Kiarabu diaspora ya Arab diaspora shikomori ya kauyeshi Tanzania wakati mzungu yamba katsuru hakomoni zejitahidi za hao ngazi julwao harimwezi za tarikh ukawafanya haina zofanya hata watu wa mzungu sha za diaspora hizo zonda kabati nyitukufu hamade diaspora ya Komoro iyanshio Faransa nane michia zingize Faransa sindabo mlobanu shanga mchocha na nusu za dalili itijoka hamangani mbangoni hautukufu na nikiwa wabanu leo haumru ya nambie harimani mawaziri watukufu mlobo Plasidex leo haukanyo nsipia nyima waziri ekataba nyima waziri za barihindi yemru na nambie zepare ziro harimwe michia hanyu harimwe ze diaspora na zivumbua hizo na ndambiwe diaspora ya Faransa hawe diaspora ya Senegal hauzen simbali na bali ziliyobana ya jitini ya pare harimwe michia hayo eke diaspora ya Shikomoni ijitini ya pare harimwe michia hayo ijiundi ya lapitali ili hifadhi owalowade ijitini ya pare ihifadhi walowahamili nezirewe watie manziani noendo wabudie Mwenyezi Mungu watitabihe eke diaspora ya Shikomoni waundu mabangwe hemida ya hao mabangwe yayo ngafanywa majilisi ya dini na mikayonsi ya siasa ya madhalimu wa siasa eke diaspora ya Shikomoni waundu tere harimwe michia hao wana wakomori ngwatsabushiyao mruna nambiye yisona hamba nizo nsoko wahina zabaho wakati ulo mshashi diaspora harimwe dunia wafanya zenongoizo harimwe zensiza hao hemihono ya hao hemba mshahara ya hao endai hao mru ya rambie harimwe michia hatu ikaudori yenshio mna mji mzima ya tutimizi wandushiwe ya yenshio misihiri ya timizi kume yenshio mabangu ya timizi maravu yenshio kilometraji za pale yenshio la pitaji
zatsoundwa hawandu watsouyeshe hari mwenzi shawa yeso hari mwenzi ya kijeni waliwo empo hari mwenzi ya kijeni hizo wajiundia wa emichia hao hata emichia hao hiyo irende hokari ya hao shaze pareza dunga haride za sirikali kazi japari shwaze nungwezo hari mwe dunia yode jitahidi naka hanzania shelezize ukaya ya sirikali ya Komori nwelewe ukaa ya milioni ya wandu hazi wakafanya hazi hari mazepare hizo paturondo yaka utonga wandu wafanye hazi ndo katsilo watukufu wala presidex wala pari wala ngiyo wala nisi wala mahala wansipia de mapaturo ho wandu haumri ya nambie wandu wakahunda zela pitali hizo wakahunda wakautisale kafu wakauhuba mapaturo wao ndo ndanyi haumri ya nambie onda chiwa Komori no washindo wahumba kafu wahunde kuti emru nambe paturo ho wandu ndo katsilo wandu wa Faransa haina mru ubeyo mshana Faransa ulopati Faransa chaye patro wandu kume Komori ilo wandu alo Komori watitabihe yabwe mru ya wanane shoma shia Komori ndo katsile diaspora ya Komori lo Faransa yabwe shomesh emru ya kawana nobure mru wana nuoche mru wana nobureche do kamrate wandu hazi wakazi watitabihe wafanye hazi watisimbuhe yode mana ya Nations Unies watu ambeza Somali neza Mali ani watu ambeza Komori kabla heza Mali shengeti le diaspora ya Komori isaidia wandu hazi neze sodaka za hawari mazefami ne imani Mwenyezi Mungu yamnikaniyo msaidia wazahatu ya Komori jokaya ngeangaliwa kabla hemalize ntikaudo zitabi hao watukufu yode jitahidi ya diaspora na kanza ni meshelezani shanga ni meshelezoni ba wandu ngwatesiza we Qur'ani haku ya udhulumu ngutamba bismillahirrahmanirrahim ya utowe sadaka bismillahirrahmanirrahim eni urosalamu yambe wandu zendraba ngutamba rabbi shrani sadri wa yassir li amri haina utoa diskuru ya siasa ngutosoma wadhuha wa laili idha saja abange watukufu ngaritesa wa Qur'ani haku shaga ni mweshelezo ni diaspora mloba ukaya huenda ukaya nusu hari mwanyi mzilo msije hari mwensi ya hali huenda ukaya nusu hari mwanyi wadungwa hari mwensi ya hao shanga ni mweshelezo ni mungu ya unga mtume sallallahu alaihi wasallam haukeya kamni parabanu hamba fundi ngabo usoke una fundi wendi shanga mweshelezo babala hata bana depute to shaka urungwa bana olamdu wa siasa no hato ayazakura abo kartujo fundi na mochi shami mchiwania haku hema arifa ya haine faso haya mtume sallallahu alaihi wasallam wakati adungwa Makkah al-Mukarrama taga simezi wa Ramadhani wanduwa hari mase darasa lazima batureshelesane baburi dobana bahi mtume bo yajabo foni mamji hakaushia mji wa Makkah hama ya Makkah hama ya mji wa Makkah laula akhrajuni qaumaki engeti ndabo wandu wa Makkah wandunga ma kharajtu njajoroha ebo mtumaka urongoza wa Makkah wakarongoza lekafu abakarongoza lekafu la Makkah akahamba ukaa wa Makkah wa mdungu imana mtume wa ya roha zempado za Makkah ne ardhi ya Makkah irindi ndabo ya roha icho kirabe ukaya yukhaso hawa yakaye mtume shanga badalilu ya bili wakati Firauna ya hafa ya Qur'ani ya Makkah fama bakat alayhim as-samawati wal ardh zabiguna zibade zantikazi jalili ya Firauna hekufuru yetiba harime ardu bimana haina mru yarende ardu njema ardu uyomba abantu yabarenda bema ngabajoho mlilia ngabajoho zwaniye ardu ya Komori mirende njema nywandu mlobani miti ya pare miundu la pitali miti ya haina bandongo yonsi pia ngemlilia oni
Ndwana nyasi wala Komori waremale koto wakati mala piziwa ya ardhi ke jakaradhi haukamwirinde njema zinji mwifanyilia njema zinji nsi ya hanyu abangeka mtimisi ni usuye emadhamana ikaodo watawalie daula ya basa. Mtume sallallahu alayhi wasallam usiku hakantiene masahaba hakawasia hawambio kaya ta'awadhu min umara'i su'i ba'di, na mdoba Mwenyezi Mungu ya mpweni ni shari ya madhamana madhalim wapeu wajuja baada mimi wajohuja baada mimi. Mtume sallallahu alayhi wasallam masahaba wa Muzisa wamba wama umara usu hamba wandu wao wandu hindi yezi alama za hao hindi hamba umaraun hamba wafaume yahtaduna bighairi hadiyati wakongo ajofanya wajo haplike ndongo wako kazi dungana na utume wa dini ya Kiislamu. Ya pili yatasannuna bighairi sunnati ngwajo tufanya sunna bokoti za sunna za hangu abangenga masherezizo imazoma na wakomozi haukanga si mwezi mtukufu aramba ukafadhakir na masherezane fa inna dhikra tanfa'u almu'minun baho shelizana yofa ya Muislamu madhamana maulama nyime Islamu wanduwe mabano wa Muislamu awanu Muislamu gareshelezana wa Kiislamu ukaya Mwenyezi Mungu amba inna hamba ukaya walaqad karramna bani adama fil barri wal bahr ritukuzo wanadamu rabo jura bonsi abongeza baba nundo homruti nzamana adamu mzima kairi hojo moya alkaba rahano tinza mwanadamu mzima kairi hojo moya alkaba emesira mwedo ikabili rahana utinza mwanadamu mzima. Mwenyezi Mungu hamba ukama nkatala nafsan wahida ekautoa nafsi nzima yeroha faka annama katala an-nas jami'a ngawe hama hutinzo binadamu kamil abangenga reshelezana watukufu ekawandu waralao hitokomori ekatsindenyi ena mrone soka tsindenyi ekawandu wa uloma prizo ekema jeshi wala tsindenyi ena mrambe ya mzungu yata wade komori mtoa humju ekawandu wa juru hilo ekawala tsindenyi kwa zima watukufu ena mrambe wandu wa juru hilo rikek makin ekazo huja mribuleri jari watowa iho wodo masherezana wale sherezana watukufu maulama. Mtume sallallahu alayhi wasallam arimwe hadithina ya babani hamba uka owandu wajo usaidiyo wafaume wao ekawe mingwari ndaonai laisu minna walastu minhum watsindami wala mitindao abange watukufu maulama izo mfanya onga nina dalili zinramba onga sina dalili dalilo ya hatudo kareshelezi zani dalilo ya hanyuizo mwonao mziharaze. Mwenyezi Mungu hamba ukama raa minkum munkaran haina mru yao nambi faliyughayyiruhu biyadi nazirejeze homhono handani awojo zirejeze hemihono danyi mlo harimwezi au bilisanihi haulime walime wanduona nyenyi walobanu wafanya wabatina mazarao wakawazara ulo na ongoona haki wasirejeze haulime yemtsoka harimwe miji watukufu mja harima aeroport mja mwaringe na mikoba mja harima mahale honsi pia walibima shirika walekeze miji ya hanyu wafanya haina mbano huyo fanya yabo leo waba ukamsijo mweze pareza hao wazili baheze mali za hao wati hindu wa malapati wa masingamishana wakati wakaolekeziwa wakati wa njia harima mji watilwa fuleri bokozi bana waziri watilwa fuleri utamie lapitali watu yunda utamie tele watu fanya utamie pale watu tia wakaura salam watu ambao kama rahaba menji bana waziri mbo Plestex
wambosha marahaba rangu shawati na lefulorilo wamba ukaya hele tina la beti salam la yo dhulma halafu wandu waone wa manapati za pale zile zitirwa na mihono ya hao wakausinga mishana zitirwa na mihono ya hao emana wanapati watsula mtolole nendo vingio Faransa wakausaza waje walekezenzi watukufu abage watukufu yede kalima raka hanzare chalezane wanama maislamu resoma bazima no wandu masoma bazima nyino wandu wolobani reshelezane ukaya nganyi iho msigare zino iho ngo hunu na nyenye wasoma wasigare zino hunu egeti ndabo walono watazi watukufu wakansibana wawesheleza we imani na wata imani washelensia hao abo iho kahujajoka hunekezi watukufu abange maislamu Mwenyezi Mungu hamba watawanu ala albirri wattaqwa wala tawanu ala alithmi wal udwan hamba watawanu na msaidilani ala albirri halimaza njema hunu sawa fanya mbavi hiyo wando walo Faransa diaspora wasaidiana halimaza njema hao mjari ma YouTube wa mtuzamini na wote pia waje hunu hao kakabati mbahindu wando walo Faransa walo Komori watu za Faransa bahati maandamano waparo walo Faransa wafanya maandamano kwa tuju yafa yakahaliha hatsopara hunu yakapekara mapara hunu yakahunda para haina mtu hatsopara hunu kabati waziri ulo Komori yakaulola yatsulola wando walo Faransa yakafanya haina mbaruga tsufanya wando walo Faransa hamu isonga bondongoza saza hweshelezana kunutsupa sheo shakasi mwezi mtukufu areshelezizane rijo parasubira ili batike wajula pizo wananya ukuzima dhama tika secrétaire général wahone zuni wa Komoro katika kasuma Egypt maneno ambayo hena mnayo tsihaujifahari shandri nyabehere tsigayo wakati no wakafanya hazard wa serikali ya Komori harime babalo zingwanjwa wakaniomba hamsa tsolengea na mnambie mji mzima naona shuhudia wakanazioni mengo miraru wanazioni wa mengo miraru wanazioni wa iligo wakanabusu wanazioni ya mengo miraru na wararu za busu za wazika ulanda hu Faransa kwa wana Faransa na wakangana wanazioni wa waso wa mji mzima duonu vumba oba Eo mji wa Komori watukana na zioni homba. Eo mji wa Komori watukana na zioni Senegalimba. Au watukana na zioni Marokomba. Eo mji kabati mji wa Komori watukana na zioni haina babaha. Ese bursu za wana zioni wao. Emri ya kafuriso na zioni wao someni. Na muzisi umezoma na wado harimwe Komori ya basi. Ze bursu wakasome ya bonze. Wandu wapia wasome si wanando walo Faransa. Ewandu wala Faransa doandu wazara ulo shaga ni musioni watukufu mlobana na msiambabi zefati zanyu bazona kabudi na msiambabi msilani haukamfanya nsi nogoze nje mazinji haku kama ndo apisa nsi nsige juka za bahani haukamire nje mazinji rowa soma heze ndongo nasifungua bana nari wabele dua nsi dua haina udhulumu ya nsi Mwenyezi Mungu ya mahawa ya temema haukaze njema mazirenda ensi haina ujoju saima janza gejo menyandongo watukufu haukaya mfanya njema zinji nyanyinga msimu hao arata asira jio na mpare subira warohuna wasubiri reshelezizane sirenge mdongo hatahane nonga wenji wanzu wa tabaruku gamsa hosamaha watukufu neze dakika nani kiwa holeta wa shukran wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wana kazi wafundi wanungo jo kama kartusi kutupare mafundi warifanyaze dua mbala honi watijorre madua warulila wana abanga baba hadi mnuko tujisome dua atijao oui atoto jo soma ngasioro voilà ngamjoka hamadi hali député toshaza babanu le 26 Ngarifanya maandamano mahu malibu wafukwezi ikao Hassan Tipia Garjoro havanu jihadi rafanya juzi ya akto senki manama shaki kwezi hanambeli mambio nuka Garjoro shavanu rende yavo risie
hata uvyepo kwezi nganjo kwezi hakwenda zunguwa mananyasi Azali yanjo hantiwa rirudiri mabio ka kartida koro kwe hantiwa abugabo kwezi ngarimamani kwezi mjihad na kabula hakanga mjoka tengo jiji halisi nongaranjo zenongoizo jezibire komifo hakwe polisi ngajoka vimwazi ngarezenziya manani pia Rujodunga na hasonti, neze banderol, neze triko, zinduzo pia, rizibalio se hongo na tari sovyo po, remomyo ka karti dakor. Ahunga mkwezi, karja jojo faya ndongo kwezi, vatina ulahiki, mualim kwezi, zile kwezi, tafadhal kwezi. Narimdeme koti kwezi, mualim zile. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, musulmanes, musulmans, femmes et hommes de paix et de bonne volonté, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous voici toujours dans la même tragédie. Là-bas, il y a un homme qui s'appelle Azali Assoumani. Là-bas, il y a un homme qui est aussi notre frère, hélas, qui a décidé de poser ses bottes de militaire sur nos libertés et sur l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, vous êtes là. Nous sommes en plein mois de Ramadan, un mois de paix, de solidarité, un mois où nous nous recueillons pour penser aux autres, parce que le musulman est amour, le musulman est paix, le musulman n'est pas méchanceté, le musulman ne tue pas. Oh Razali, tue! Oh Razali, tue! Le musulman est un homme qui pense aux autres. Le musulman n'est pas l'homme qui empêche à l'enfant d'aller enterrer sa mère. Oh, que fait Azali? Oh, que fait Azali? Il empêche Bassani d'aller enterrer sa mère. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Quel péché! Quel péché! Dieu le regarde. Il empêche un fils d'aller enterrer sa mère. Est-ce que c'est l'acte de musulman? Est-ce que c'est l'acte de musulman? Non! Mes amis, nous sommes en plein mois de paix. Ceux qui sont passés avant moi avec une éloquence infinie, beaucoup plus éloquent que moi. Mon ami Tosha qui vient de notre cher et beau pays, qui a souffert dans sa chair, qui a regardé le diable en face et qui s'est enfui, mais qui continue encore à se battre, qui a vaincu 1000 périls dans les eaux de l'océan Indien, mais qui est là parmi nous pour nous décrire par le menu sa colère, pour nous peindre ce qu'il a vu et surtout pour nous décrire cette chose effroyable, effroyable de l'homme qui minutieusement, malicieusement a utilisé toutes les forces qui étaient à disposition, l'argent du trésor pour voler la voix du peuple. Il nous a montré comment la voix du peuple a été volée. Il nous a montré comment la voix du peuple a été volée et comment Azali, malhonnêtement, est arrivé à garder, enfin, veut encore garder le pouvoir. Parce que je suis sûr que vous allez l'en empêcher. Je suis sûr que le peuple comorien va se soulever pour l'empêcher. Que le jour où il s'assoira sur ce fauteuil à Beit Salam, ce fauteuil le brûlera les fesses. Ce fauteuil lui brûlera les fesses et qu'il n'aura qu'une envie, c'est se lever en courant pour aller se cacher dans une caserne. Parce qu'aujourd'hui, il ne sait pas où dormir, vous savez. Il paraît qu'il ne sait pas où dormir parce qu'il a peur du peuple. Mais enfin, si tu as peur du peuple, pars là-bas, va te cacher ailleurs et laisse-nous en paix. N'est-ce pas? Laisse-nous en paix, n'est-ce pas? Laisse notre pays vivre dans la paix. Mon ami,
le professeur de mathématiques que j'adore, Ahmed Abdou, dit Palais, a fait appel à l'armée. Il leur dit à ces militaires, qui pour beaucoup, croyez-moi, sont mal payés, mais enfin, n'utilisez pas vos forces contre votre peuple, n'est-ce pas, mon peuple? Protégez votre peuple. N'obéissez plus à l'ordre du tyran. Si le tyran vous dit marchez contre votre peuple, vous lui direz quoi? Va-t'en. Si le tyran vous dit tirez contre votre peuple, vous lui direz quoi? Maintenant, mon ami Ahmed Abdou a fait appel aux jeunes. Il leur a dit, vous êtes l'avenir de ce pays. Sans vous, rien ne peut se faire. Or, vous savez que cet homme ne vous aime pas. Il ne construit pas les écoles pour vous. Il ne vous donne pas les bourses pour vous. C'est exactement ce que disait l'ancien secrétaire général des étudiants d'Égypte. Il disait, finalement, les Comores, ce président, il n'aime pas que la jeunesse apprenne, parce que s'il aimait que la jeunesse apprenne, mais au lieu de se donner des salaires mirobolants, peut-être juste une portion de ce salaire pourrait permettre à des jeunes d'avoir une bourse. L'a-t-il fait? Non. L'a-t-il fait? Non. Nous sommes en présence de quelqu'un qui ne pense qu'à son ventre. Il ne pense qu'à son ventre et à celui de ses proches. Il ne pense pas à vous. Il ne vous remercie pas quand vous construisez des écoles. C'est ce que disait l'ancien secrétaire général des étudiants d'Égypte. Il ne vous dit pas merci. Il vient inaugurer des écoles qu'il n'a pas construites. Il vient inaugurer des hôpitaux qu'il n'a pas construits. Il vient vous mentir à chaque fois parce que c'est un homme de mensonge. Quand on vole, on n'est rien d'autre qu'un homme de mensonge. Et comment pensez-vous qu'un homme de mensonge puisse amener notre pays vers ce qu'il appelle l'émergence? Ah mon Dieu! Ah mon Dieu! Ah mon Dieu! Ah l'émergence d'Azali! Je sais qu'il ne comprenait même pas ce mot-là, je vous l'avais dit la dernière fois. Puisqu'il a fallu que j'aille faire une conférence pour lui expliquer Azali, l'émergence c'est ça. Est-ce que tu en es capable? Ben, je me suis rendu compte en discutant avec lui que finalement c'est un homme qui rêve. Mais je ne veux pas qu'il transforme ce rêve en cauchemar. Parce que Azali, tu es devenu notre cauchemar. Le soir, les enfants rêvent de toi. Ils rêvent que tu tues leur père. Ils rêvent que tu tues leur oncle. Ils rêvent des souffrances que tu fais endurer. Leur oncle qui est en prison. Fais sortir de prison ceux qui souffrent. Fais-les sortir de prison. Laisse les journalistes manifester. Redonne au peuple la liberté d'exister. Dieu te punira. Ce mois de Ramadan était mois de paix. C'était mois où nous voulons la paix. Il paraît que tu utilises la religion pour rester sur ton trône. Oui, c'est une tactique qui a souvent été utilisée par les dictateurs. Les dictateurs, de temps en temps, pour manipuler le peuple, utilisent la religion. Ils font appel à des mouftis. Parfois, malheureusement, ils payent ces mouftis. D'ailleurs, où est le moufti de Marseille là? Où est-il là? Il est où? Il est où? Son devoir à ce moufti en plein mois de Ramadan, c'est d'être parmi nous. Il est là pour guider les musulmans vers la paix. Il est là pour défendre nos droits, ce moufti. Où est-il? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais vous, vous êtes là. Malgré le vent qui souffle, malgré la faim, malgré les travaux durs que vous exécutez pour pouvoir chaque mois gagner votre pain et chaque mois envoyer de l'argent vers notre cher et beau pays afin que vos familles puissent manger. Mais j'attire votre attention que
Parmi tous les malheurs que nous avons eu Azali, bien entendu, c'est le plus gros malheur qui soit arrivé à ce pays. Mais récemment, nous avons eu ce cyclone. Et Azali est en train d'abandonner le pays à lui-même. Il est en train d'abandonner le pays à lui-même parce que l'aide alimentaire qui arrive, on n'est pas sûr qu'il soit distribué aux bonnes personnes. On n'est pas sûr qu'il ne soit pas revendu, comme cela a été le cas par le passé. Il va peut-être y avoir des maladies bientôt. Faites bien attention à cela, mes amis. Surveillez ce qui se passe et alertez ceux qui sont là-bas d'être vigilants. Tous les dimanches, nous allons être là, nous allons crier notre colère. Tous les dimanches, nous allons être là. Parce que Azali il espérait que nous allions dormir. Comment voulez-vous qu'on dorme? Comment voulez-vous qu'on dorme quand on voit quelqu'un vous manger le cœur? Parce que cet homme-là mange le cœur de notre pays. Nous ne dormirons pas. Nous ne nous arrêterons pas. Allons-nous nous arrêter? Non. Allons-nous dormir? Non. Dimanche prochain, nous serons là. Dimanche prochain, nous serons là. Tous les dimanches, nous serons là pour dire à Azali, 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 ton âme est à vendre au diable. Ton âme est à vendre au diable. Tu vends ton âme au diable, retourne vers le diable et laisse les musulmans vivre en paix. Aujourd'hui, plus aucun musulman des Comores ne veut prier avec toi. Moi, à ta place, je comprendrai, je reviendrai vers la communauté musulmane, je reviendrai vers la paix, je reviendrai vers la bonté, je reviendrai vers la charité, je reviendrai vers la solidarité, mais je tournerai le dos à la méchanceté, je tournerai le dos à l'emprisonnement, je tournerai le dos au sang qui coule, je tournerai le dos aux ordres qui mettent à genoux tout un peuple, parce que ce peuple aujourd'hui t'a tourné le dos. Ce peuple ne veut plus prier avec toi. Les mosquées des Comores sont fermées à Azali. Plus personne ne veut prier avec toi. Es-tu un musulman? Oui. Es-tu un musulman, Azali? Non. Les actes que tu montres montrent que tu n'es pas un musulman. Alors s'il te plaît, n'utilise pas la religion musulmane pour dominer ton peuple. Va-t'en. Arrête de nous faire souffrir. Dimanche prochain, nous serons là. Le 26 mai de ce mois-ci est une date importante. C'est la date où tu vas vouloir parader devant le monde pour montrer que ton peuple t'a élu. Mon ami Tosha nous a décrit par le menu que non, tu n'as jamais été élu. Non, tu n'as jamais été élu. Tu as volé. Alors, si Monsieur Azali Assoumani, si tu n'as pas la dignité, si tu n'as pas l'honnêteté, si tu es un homme, tu dois savoir qu'on ne prend pas un fauteuil que l'on ne mérite pas. Parce que Dieu là-haut te regarde, Dieu là-haut te punit. Je sais que tu vas aller bientôt à la Mecque pour laver tes péchés. Je sais, parce que c'est une habitude. Tu commets tous les péchés du monde et tu prends l'argent du peuple pour aller à la Mecque. Parce que je sais que tu voyages à la Mecque avec l'argent du peuple. Tu te payes un salaire mirobolant avec l'argent du peuple. Avec l'argent du peuple dont une partie est ici, à la place d'Aix. Alors je les félicite. Alors je vous dis bravo. Alors je vous dis bravo, mesdames et messieurs, vous qui êtes là. Hommes, femmes, jeunes gens, hommes, femmes de bonne volonté. Je vous dis bravo. Je vous dis continuez. Je vous dis tous les dimanches, soyons là pour crier haut et fort. Azali! Le 26 mai, nous serons nombreux ici. Nous marcherons vers la Canebière. Nous marcherons, nous montrerons à cet homme, allez je dis cet homme, à ce putschiste, à ce voleur de vote, à ce tricheur, à cet homme qui pille notre pays. Nous lui dirons, ne vole plus l'avenir de nos enfants. Va-t'en! Va-t'en! Assalamu alaikum. Merci Moualim Zile.